kanin ti siak na te galo chan to do na nga ama sapera kan thlir ho tur hi Lydia Lalramzauhvi Biate Khawthar Veng ani a kan some môi lâu bị lem lâu các mang ngày mấy ăn chè chặt xuống choang lấy tì đi ô các ngày na chè chung choang tu ran mo kan zo tlang no ma I chun le zua le lom a fam kim nge yang le ka chui thang va lun lui min ngai tir vong vong a moi lo bi glem lo ka ma ngai mai yang che cha chung choang lấy tì đi ô cả ngày na che cả ring thấy lâu cây rong khoa vàng là xì rong rong van chung nô la rong rong nang phum dấu tuột hi ăn ôm thấy lo nghe ăn piang to lo nghe izay zia reng reng yan leng tin na lem ber mai a moi lo big lem lo kap ma ngai mai ang che cha chung choang lấy tì đi ô cả ngày na che ngày đi tan rong cả hai lâu rem lâu ít sun nu le doa tal han chẳng thấy là cả thoa môi doa lăng che cả thoáng ber ze lăng che chút ti anh in cây rong cara la em mai a moi lo bi glem lo các mang ngày mấy ăn che cha chung choang lấy tì đi ô cả ngày na che cha chung choang lấy tì đi ô cả ngày na che Kalome Lydia ivan moi em ve Kalome iron zai kir na le boxia og endik tu te ka soma in zanina hian guest judge dom tak kan neya pisai lo thangi sai lo ania ko ngai lo ding se he o thir mi puilam te kha lo hoi se o ani hi kan shang hui zai thiam kan nei ania kan radio artist nei te zinga masapol ani boka helai muna guest judge tura kan som na te aron ngai poimu a kan lom hle ni kan endik tu te kan som ngale oh hello Lydia zan in chu midang dai ka mu che dik tak a sei chuan mo dot sei lo a chuan inau jemai ma khanang ma ai khan a kon fi zo ka azai thin zo ka lo tia ma se zanin chu style khairon thla khain ron lam vela confidence ka in ron show lu ya I omoi dan ka chu la ngai renga mo Kalome zanin chu iti tha ka ti khop mai ke chu Kalome I mo nom lut tuk Kalome lut ke
Oh, hello, Lydia. Soy lo galo lao lu tu ka. Ma chi a kan soi ka iran zom che me ma Mike Mandan ka. Tu na ka chuanin I o tak tak ka kan che to in ka sia. Kami ka fak le che a tin performance for an che me ma min shock khop me ke ma bo ka mo ka ti ran lam ko stage ka I mang cha ni. Mun ngai to pa ti lo khanin ti khan ran ti a. Tin audition round ka soi bok kakaran soi le tua in nasalized voice kan ti mo sap trong takin inar zai kha iran mang thiam MMA ni athuk na khanin inar zai kha iran manga mo khami khanin nangma tinangma tu kha ani tat me ni chuanin nangma hi mizo sentimental satur hianin ka tu chea mizo sentimental hi tun lai de wen iran satheya kha khami hi themi sathei hi kan wang to in ka sia nang ma hian in bulran chan la tin kum som pathum mi ni di ka lo thei ngil le thi som pali som pathum in tia ta hian in som pali ni di ka lo thei ngil le thi na puitling performance ang mai in tu na hanin ka nga ya izai thakop me kalom le me Lydia mani top 20 round akhan male mitle male atanga kan lasak Poland dan kha kan soya facial expression kamo mani ekhachuan voinia chuan iron nei thato ema amaro chu kan tivelo kange kha ai khan ila zirna sale zwal theya ila improve theya kadu ain kan mita khan min en lo deu hle iron hoi tam lo I tlemin masaberi ni boka izam deu ti chu shiata ale peka chuan mo I audience te hi tunai khan iron engage zok donya kan sei Veng arlal pui Lydia mingom sei shem Lydia he mo mingom sia hi Greek velaning ka sia mo enge ka noble one beautiful one mo noble one iron sai dan do ka noble khop me mo me kan comment be shim shim ange I o hi moi ke tila tuka hey Mizoram ma chuan ka o hi powerful an ti china ni zo tia kan tong reng point avan moi an ti an lo tu china chu tiang cha chuan Mizoram chunga mizo te ba ka hian rampona mizo te po hian I o hi moi an ti chuan izai thiama zanin hian I moi ke ti tak zeta mizo thil 3 te hey tuna po hian hey ke po karon ton sia iron tive ta sia ta ma si ka ton hi chu danglam dewanya chuan ithiam katile ani chuan pisai lo thangi khani enge mo sei do kha ani don tatin ka sha no Lydia even zai thiam me ve izai thiam chu karing sa hetilai tun top 10 tling to inia ama ero chu katum ai le karin ain izai thiam izai chalut tu kati Lydia che chalut ke